Matongoretio ni MCA wao Andrew Ndirango aikaria Ngoigwa marateta ati migunda mingi ya mwena ucio ikoretwo ikiywo undu uria utumite muturire wa aikari oyo rituhe kuona ati kwina indo nyingi mangienda gwakirwo ta thibitari, ceceni ya borithi, cukuru o hamwe na thoko iria mangitabaniria biashara ciao, no waki undu ungikwo kuona gutira migunda itigitwo ni undu wa wici. Na pahali pa kuuzia mahali pale kulikuwa tunatakikana tujengewe soko iliada na ilinyakuliwa. Sasa hatuna pahali. Social amenities, kuna kanasari hapa kalinyakuliwa. Kuna tushule fule, viwanja zilinyakuliwa. Alafu unakuja wenye wamenyakua wanaishi maisha yao high life. Unataka tuduaje na sini mabitana. MCA yo augete aria makoretwo makiya migunda eno ni andu moekaine mwena ucio kuona aingi ao ni atongoria atene ya mwena ucio aria makoretwo magikuria na migunda yene. Ndirango oho augete atongoria ni mari mutugo wa kugura andu na njira ya kumahe migunda niguo kumarigiriria gutetera ihoto cia aikari ya mwena ucio. Imekuwa mtindo ya wao na ofisi yao ati ya kwamba ukichaguliwa katika estate ya Ngoingwa na town wanakuita kando, wanakupatia plot moja ama mbili, unaachana na hizo mambo. Kwangu mimi nilikataa na nikasema hatutakaa chini na mtu, wananchi wapewe haki yao. Ndirango riu araruta mukana kuri andu aria maiyete migunda akiuga ni mahurite ripoti kuri commission ya migunda bururi-ini. Wenye wamekalia ardhi ya wananchi wa Ngoingwa public utility wawe tayari, either wawe wamejenga either hawajajenga, wawe tayari. Hizo nyumba tutateremsha, tutahakikisha ya kwamba wananchi wa Ngoingwa wamerudishiwa mali yao. Ndirango augete besha cia gwaka ceceni ya borithi ya Ngoigwa ni cianetwo no waki undu ungitabanio kuona ati gutire na mugunda. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Kate Muthoni.